transfer cables, chi mouse, chi laptop bags, chi power banks, earphones, keyboards, amonobokoreri bonde obonge. Nigo bako igora kera litkulie wiki gochakera ense ya moya mabia wika chinse ibere chabo tuko na se weekendi litkulie Jumamosi gochakera chinse ibere cha mabia wika ensa eyemo ya magoroba. Asa mange na boku bakire simi wetera sena 0894 tarira Edu Computers unyari kwenyorera obokoreri au woboikerano oboranyare kogokera. Ndegere y'umuguzi. Tumewasili. Sasa unaweza burudika na Star Times DTT kila maeneo ya miji ya Kilifi na vipindi mpya ya Rainbow TV Plus kuanzia Julai tarehe 1. Rainbow TV Plus, kina cha burudani. Wasiliana na customer care yako nambari 0719 077 077 hivi leo. Upate taarifa zaidi pa kununua DTT Star Times decoder. Uenjoy zaidi ya channel 75. Eye Nkisi TV amandegere y'umuguzi. Sigo nabo kuligererwa n'ibigori byonse. Yaera chiange to receive once a week. You ngana onchi begete liwa ko Monday to Friday. To bwati yogo chenche. Bwati yogo chenche. On Sunday and Saturday ne abantu bekanisa. So after finishing ngachanka on from 6 because I stayed in only 1 year in Kenya. Mwanchu murigereria Okisi TV karibu sana naenda stogendrete kunya kwimanyi omugano Umbasa Omweno yoro mu director wechi factory asorongorwa Ogembo asobwate chi subdivision si Sanemo bona yutura Okisi. Tokora genda sense mende studio kolene kwira na turase kagetari getambe na mange bado tutagete komanya igoroje sabari ya director Umbasa Omweno nyombe yendo chibunero siribujaiga emeneti omonto nara okorosie nyombe ye komininga abantu mbaro mochioyo ayune gatiari turachikonyara komanya nasi sabari ya ebono okolire kurwase university ochakire gas. Chumuregereria Okisi TV karibu nainde asensemo ya kabere yo moroberio wechirwoti ne chintingana abwasetore na director Umbasa Omweno korwase ward ya bochitendere gai kabono ngakiaguruko Ogembo no Ogembo yeah actually gano yes nate bwe ward ne ya bochitendere constituency ne ya chache bomachoge chache ana igoro ya obugima bwae director Umbasa Omweno mete ningo kerete bade ko bikwangaga ebya sana wono egatie bintu anje tembire bya na director sorry kunya kusiba machega ikubandi ngipake pole akimubuzo no kusibira machega bati suguru mwacha na abantu babindona na bikuba na buri kuteka umuntu Talewo. Bituma jibune. Mbiro. Inganjete abana baso. Ikiara onyetaliyo baso nuko kana moje kuba mwenzi. Eko ne obegete narogere majani ne akeitie esa egibitoki akwa assistir abana bae gose
nyumba yayo igo obulimi obu for next year ni chai Kenya ngimo and even with Mount Kenya and other places where was military chai chai we get a lot of money for next year. So ningajete obulimi probably ningajete atande tayande chiko permanent sema pepura polisi ari una mwari marambete enyumba y'ikingoko ngo obulimi bwajete. Okay. Alafu bono iskoge labda nwanchite gochesa omupira nwanchite bandi ebikoro tumete muntu nawe wanchite ebikoro tuguswanchite tuenza yes aimbire byase ebyo bwanchite ndate barundani nche obulima nakine ko nawo cyabikoro nyuma ebinye bino nakire bwanda kutingo ebintu nanchite mu nuko myaka naka nyokire gamari wamaka netije tiwapia muna wabo nyantika lakini naka nyokire babiona kunyoboido kwarenge loko na ogosoma ebitabu chibitu cha books abana jizo na basoma na basomi bya Nyasaye so ebinde bimbia jete na ndabona rende myaka twaikire yone botomekinya na kioka wa active to tuaro wero to tuara wo chegoro to ko wa talikoba to ko wa ngakinda kwane gebusi yani okanyora maruira make yagucha kanyara akoini wana wakanyora na wo mu kamandi na kore exercise in the house the making more active na inside in the house workout. Okay. Bono wachire gari Nairobi University wasomire miaka ene wakolire economy etatu mwagasomira se university wakolire egasia wentanga ninga ikwanyole. Yes. Egasia nentanga ninga na chaito mu district officer yara go provincial administration na chaito 1982 February. Kole miaka erenga? Na about about 26. Okay. 26. Na university ana matukari ya kale. Tu iro ni standard 7 yeye. Na iro tukabiri. Nani ngakora na ande ngakora. Okay. Iro na iro tuduka. Ona karatu kora nampala form 6 yo kanyara go go kora form 6 ande myaka ebere no kwawero muntu mature yes ona gara ngo chaka after 1982 dake gasi kana yo muntu mature na no go na go manya dina go ate go chaka lindo kwa kuri university ya kara ngo no ta kinyo so na mata. Okay. Oka chaka nobodio. Maybe lirikare mpaka ligire irimia kometere ruko ihunga kamwisi aka kebono nkiara totebyo yo. Ndiarengo obumebyo. Ndio magete etarutu atakte aseto previously abantu bakairu nobodio kwa rules wa promoted kwa narako bako digas ba bari kubodio so kwa elasite the offices. Igo actually that we were all interviewed by Public Service Commission. Fakiri usimu isaini. Akora tuisheni audio. Bakuiro executive officer. Usibakuira personnel officer. Usibakuira Public Service Commission ara kuligira dinga muntu ki usaini. Igo ukora kuibo saigo. First you want to be interviewed or you can be able to be selected for the personal officers or konyeka nkaba iboli nabana bamino gocha nawo ya nyari kana ngabona kwanyolire gasi yawe ntangani what is it? No, immediately I was posted Kajiado. Okay. As a district officer ngo Kajiado, so you see umushahara ngo dire yo rengyo torogocha immediately. So ukaiwe nyumba enene
Tena hiyo nyumba nene na watu wasijukura curtains. Na wana newspapers tu wale kwa kuna china na DTS kitrisa. Kurume. Umuntu bona kushukota bona boli nyumba kire lakini newspapers na vile bwat kurume ndenge ile to mushahara. Okay. Ne storm ya ile tu alikuwa kibiriti gabiwo kinekintabe. To bikintabe. Ebona ndege ya alikuwa kufufu karane ile tazo go pasuke wake. Bona kabulelie kintabe wake kibiriti watu wao. Live experience igona na bwate besa na ko nyane gita. Okay, ndugu kana nyo ebile kiba siko kabule mattress. Kabe kaze rumuri na alkwara kabe kaze. Dala ni nyumba na nyo kwa tabia serikali. Hawa asali kwa kana kwa le kingi kana kia ngoro. So my bedroom I put a mattress inside. Karara for 3 months. Ukurara as a mattress. And mpaka mafuka ya kaya kama alikuwa na mshahara ule cumulative for 3 months. Ngawaibu kura ile tanda na ngawaibu kura curtains to put in my house. So it was so easy. As I was there, mna probably the secondary member of the highlights na maji and